سلااو ڕێز تەماشەوان هێژا بولتەنا ساعت 6 ئێوارێ ئەز جوارە پێشکەشکەم دەستپێکێدا گرنگترین سەرنوچە. ڕێخستنên Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Pedekesê di komkirin û şandina alîkariyan ji bo penaberên nû gêştina herêma Kurdistanê de berdewam in. Qesedê bi fermî ragihand ku hêzên xwe li ser sînor li gor rekeftina Sotçî vekişandin. Li gundewarê serêkaniyê şerûpevçûn navbera Tirkiye û rejîmê de derket û jinek li Tiltemrê bi mûşekan şehîd bû. Serokê Daişê Ebûbekir Bexdadî li Idlibê hate kuştin û bi fermî hate ragihandin. Dubara slav. Rexsana hewlêrê ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Pedekesê di komkirina alîkariyan de ji bo penaberên Rojavayê Kurdistanê yê nû hatine herêma Kurdistanê de berdewam e. Di heman derbarê de biryara siba alîkarî ji bo kampa Berdereş ya ku bêhtir ji 10,000 penaberên Sûriyê li xwe dikire ji aliyê heman partiyê ve wan ne belavkirin. Îna borî jî rêxistina Pedekesî ya Kawrguskê bi alîkariya nişteciyên Kurdên Rojavayê Kurdistanê yên ku li kampa Kawrguskê dimînin alîkarî li ser kampa Berdereşê belav kir. Hêzên Sûriya Demokratîk hesedê ragihand ku hêzên wan xwe ji navçeyên Rojavayê Kurdistanê yên ser sînor bi Tirkiye re vekişandine. Di daxuyaniya hesedê de hatiye ku ew pabendin bi rekeftina Sotçî ya navbera Rûsya û Tirkiye de û ew hêzên xwe ji navçeyên nêzîkî sînorê Tirkiye vedikişînin. Hesedê ew yek jî diyar kir ku çekdarên rejima Sûriyê dê li cihên wan cihê xwe bigirin daxwaz ji Rûsya kir ku ew jî pabend bin bi rekeftinê. Walîkar bin di encamdana gotûbêjiyan de navbera wan û rejîmê de. Koşka spî ya Amerîkî ragihand ku serokê rexsana terorîstî ya Daişê ji alî hêzên Amerîkî ve di encama êrişekê de li Sûriyê hatiye kuştin. Mîna hemû serkirdeyên rêxistinên terorîstî yên ku ji aliyê hêzên Amerîka berî bi dawî hatina wîlayeta yekem ya serokên Amerîka ku di dawiya wîlayeta yekê ya George Bushê duwem Ebû Musab Zerqawî destê rastê yê serokê rêxistina Qaîde ji aliyê hêzên Amerîka hatî kuştin û berî bi dawî hatina wîlayeta yekem ya Barack Obama Usama bin Laden serê rêxistina terorîstî ya Qaîde ji aliyê hêzên Amerîka ve hatî kuştin. Doh jî û berî bi dawî hatina wîlayeta yekem ya Donald Trump serê rêxistina terorîstî ya Daişê Ebûbekir Bexdadî ji aliyê hêzên Amerîka ve hatî jinavbirin. Piştî çend çirkeyan ji twîteke Trump sibeha ekşemiyê ku bûyereke mezin rûdaye koşka spî eşkere kir ku wê Trump li dwanekê bide ku alavên ragihandinê ji aliyê xwe ve hin emaje dan derbarî egera kuştina serokê Daişê Ebûbekir Bexdadî ku Newsweek ji hin jê derên nêzik ji hêzên Amerîka bi êrişekê ji bo armançkirina Bexdadî rabûne piştî erêkirina Trump lê ser wê prosê beriya hefteyekê ji wê yekê. Her wiha berpirsekî pilebilind yê Pentagonê gotibû ku hevdemî firîna firokên hevpeymaniya dijî Daişê li ser bajarê Idlibê li Sûriyê ku Bexdadî armanca Prosak nehênî bû li bingeha dawî ya tundrewan li Sûriyê ku hin jê deran jî gotibû ku serokê Daişê di wê prosê de hatî kuştin û dest bi dîvçûnê ji bo tekezî li ser wê yekê hatiye kirin. Ji aliyê xwe ve tora Fox News got ku Amerîka lîkolînan dike li ser perçetermê Bexdadî û tora CNN gotibû ku istixbaratên Amerîka alîkarî di destnîşankirina cihê Bexdadî de kirine li Bakurê Sûriyê. Berpirsekî leşkerî Amerîkî gotibû ku eger heye Bexdadî xweteqan dibe berî ku bêgirtin ew jî biriya cilên wî yê mayîn kirî ku li gundê birîşa lê Idlibê
او جی کو هجمارکه گروپین تندرو لوی دفره دمینن جوان جی گروپا حراس الدین یا کو پاسوانی لبغدادی دکرن. کنالا NBC یا امریکا دوی درباره دا گوتو بو که هیزن امریکا او آواهیا کو بغدادی تیدا بو به تمامی روخاند بری کو دست به پروسا دان هوا بلگیان بکن او جی بریا دا کتنا آسمانی. جالی خواه تلفزیونا فرمیا عراقی راگهان که اوی گرتا ویدیو انوان ایریشن امریکای بلاف بکه و ماجه کربو که استخبارات عراقی جی آلی کاری بوی ایریشی را کرنه دی دست نشان کرنه جهه بغدادی ده. هنجه درن اولهی عراقی اشکره کرن که وان تکزی جناف سوریه ورگرتنه درباره جناف برنا بغدادی. روانگها سوریه یا مافی مروان دازانین که فروکیان جبو دما یک دم جمیروسی خلکان جشوا شنبه لسر یک شنبه ارمانجا هنگ گروپین تندرو نزیک جده عشه لپارزگاه ادلبه کرنه کود انجام ده نه کشتی هنه که هشت فروکیان بشداری دوی ایریشه ده کریه لدر دور گنده باریشه که ارمانجا خانی و اوتوموبیله که هاتیه کرن. ولات ایران جی دازانین که جدرنوان لسوریه جوان را دیار کریه که بغدادی هاتیه کشتن جالیه برپرسین رژیم سوریه یک و زانیاری با آوائه کی میدانی جوی دفره ورگرتنه. رخستنا دولتا اسلامی العراق و شامی یا که بناوی داعش تیناس کرن رخستنا که چکداری سلفی جهادیه آرمانجاوی لگورنرین اندامنوی و گراندنا خلافتا اسلامیه و بجه کرنا شریعته که بهتر العراق و سوریه جسال 2014 و جه گرتن هروها لباشور یمن و لیبیا و سینا و آزواد و صومال و نیجیریا و باکستان و سروکی و ابو بکر بغدادی بو. جبلی جه گرتنا داعش لعراق و کنترول کرنا پارزگاه موصله هروها والاهیا اولهیه یاد انجام شر لسوریه رودا بو اگرا در باسبونا تروریستن داعش لهندوران لسوریه و کاریبو باجار رقای جه خوره داگیر بکن بتمامی سرباری هندورین دی لسوریه. رخستنا تروریستی داعش نافداره به تقین تروریستی یم بریا خوکوجان و بارهلگر و اوتوموبیل و موتور ماین کری سرباری بلاف کرنا وینا و ویدیوین آواین هووانه جه کشتنا مرووان را مینا سربرین و شوتاندن و کشتنا بکم سرباری زندان کرن و اشکنجدان و لیدانا بقامچیان. سرباری ویا که رواندنا جنان و بازرگانی بوان کرن. به تایبت دیجی جنین هلگرین اولندی جبلی اولا اسلامی مینا کریارن کولشنگالی کرن در حق جنین کردن ایزیدی و دورین آثوریان و خریستیانان لسوریه. هروها رواندنا زاروکان جبو لشکر کرن آوان لسر رامان خوایین تندرو. پشتی برفرهبونا داعش العراق و سوریه و کریارن هووانه ینکو انجام دان دنابرا 2014 هانده و 2015 هانده هفپیمانیا ناف دولتیا دجی داعش هاتی دامزراندن بسرکردایتیا امریکا و کاری دمانیزی که 4 سالان ده داعش بباندور بکه که شر بجایی یه دیجیوان تروریستان هاتی کرن بهتر بجوان کردان یم پیشمرگه و یم بشدار دناف هیزن قصده ده و هن اندامن ارتش عراقی هاتی کرن با آلیکاریا آسمانی یا همان هفپیمانیه یا که هجمارک ولات تیده بشدار بون جوان جی ولاتین عربی و اوروپی. به هزاران جمالباتین داعش دی کامپین قصده ده دمینن سرباری به هزاران گرتین داعش دی زندان عراق و سوریه و قصده ده او جی هجمارک ولاتین جیهانینه و هن جوان ولاتان رازینا بن لسر وگراوان نجبو ولاتیوان و چارنویسا وان تانها ندیاره و مترسی هیا جرواوان جبر گلمشه کو نهال دوری رود ده. سر رخصنا تروریستی داعش آنکو وکو اندامن و گروپا تروریستی تینن زمان خلیفه داعش ایروهاتی تو نکرن و لیکولین لسر ترمیوی تیکرن و بریاره دمجمیر پنجونی و ایواری نوچه کشتنا بغدادی به پشت راست کرن. مینا همو رخصنین تروریستی ین دی پشتی لاواز کرن رخصتنه سرکرده یوی تی کشتن لی او رخصتن بردوام دبر ددان هوا هیزن خواه ین بربلاف و هولا جنو آوا کرنا خودی که و هنجاران بناوی نو ودگرن هولی و چارنویسا داعشه و ددمی بیده بیناس کرن. شیرین کیلو در انجام اپراسیون ترکیه یا لشکری ده لسر کردستان سوریه و ارمانج کرنا وی به توپ و هاونان ولاتیه که جانا خواهش دستا جدن نخوجه دوه بلاف کرن که ولاتیه بناوی خولا خضر الدهام ده انجام ارمانج کرنا گند سلام ده لنزیکی باجاروک تلتمر به موشکن هاون جالی ارتشا ترکیه و چکدارن بسر و جانا خواهش دستا جدسپیکا اپراسیون ترکیه و بدهان ولاتیین سیویل شهید بونه و بصدان بریندار بونه و بصد هزاران جی در بدر او پناور بونه.
لروجاوای کوردستان ایرو لگوندوار سرکانی شرو روبروبونک دناوبر ارتشا رژیم سوریه و یا ترکیه ده رودا دوی درباره ده جدرن میدانی سر به رژیم و ایرو بلاف کرن که شرو پفچون دناوبر هن یکینین ارتشا رژیم سوریه و هزین ترکیه ده لگوندوار سرکانی لباکور سوریه رودا بکو آماجه به تو زیانان بکه جدران هر وها تکس کر کو چکدار رژیم هر چهار گندن حرمله باب الخير عشبه الاسدیه لگوندوار سرکانی کنترل کرنه و تنه 3 کیلومتر دناوبر وان و سینور ترکیه ده مایه. روسیه دخوازه جه امریکا دکه کو تو گاوین و تو باندوره لدسالاداری رژیم سوریه دکن نده. ده پیونده که تلفونی ده ناوبر وزیر دروی روسیه سرگی لاوروف و افشانوی امریکی مایک پومپیو لاوروف جه پومپیو خواست که واشنطن تو کارو گاوین باندوره لدسالاداری رژیم سوریه و یکبونا خاکا سوریه بکن انجام نده. لگور داخلانیه که وزارت دروی روسیه هر دو وزیران روشا سوریه و پیوندین ولاتین خواه گوتو بیش کرنه. لسر روشا سرکانیه و حسکه بگشتی از برای خوبدم حسکه لجم نوچهگیهان ما دارا عبدو دنباش دارا روشا حسکه بگشتی چاوه سرکانیه شروع پفچون لکو داری رو دادن دنباش شيخو براستي يعني السريكانية يعني امبيجن الجبهة الويدري الوي منطقة هاني ايرو امدكارين بيجن سي محورها بابوي سي جبهة بابون جبهة جي غربي تلتمرة منطقة مناجيرة جبهة دن هري قرم امبيجن منطقة ابو راسيني ومنطقة دن آدن سر سينو سر رياض دربيسية وسريكانية أو بيجن منطقة دردارة يعني جبهة دوان حرسي نقطة ده هنا يعني تشتاقوز نوچين هري داوي يعني إيرورو مشاكن تركيا تين بردان يعني إيران هذا هجمر هذا تأكيد كرن إنه نبس هندري سوريا تركيا تين بردان وبري 10 دقة مشكك السر مالك سيفيل كت الجندي باجاروكي ابو راسين يعني او خديه ماليجي مر اخذي جوفا اجمالي دركتم جو نيزي مالا مكتو يعني دري وجامي ويجي شكستن ابايا اشخوا يعني باجاروكي ابو راسين ابخوا انا ريجيم كتيدي يعني هزن قصدي تيدا نمانه ورجيم جي على خو بلند كر يعني ولا تياديتن انه على خو بلند كر يعني تشتاقو امبيجن وك انها بهترين ادفي شريدي دوان حرسي نقطه رجيم او دكافه جبهده وهروها يعني قصدي خودكشين يعني وقت خويا كرين الجور افشر انها تشيدبه جو رجيم بهتر او شردكه بشكل قصديجي هي اوجي كاردك لي بهتر يعني انا روليت قادم بالرجيم محور انت بحث كريه تبحث سي محوران شركر يعني دنافر الرجيم التركي ده قصدي تدا باش داره بلي يعني قصدي باش داره بس بهتر يعني ريجيم بيش دكافي يعني انا ايرورو ريجيم خوغيان ديجي نقطه ام بيجن كسره السر سينوري اي تركيا السر سينوري قصديجي مشاركاوي هي بس قصدي الجور يعني اف اتفاقيه روسيا وتركيا جبو يعني مثلا انه عائل دنا كيف قصدي خدكشيني رولي بهتر ددا ريجيمي يعني ايرو وكان شمر هاد قوتن يعني هجمارك شخوا كشتيها نج ريجيمي يعني هجمار قوتن حياه بيست لشكري ريجيمي يعني او هاتن كشتن دوي شري اي جدوه شفده حتى ان هادم يعني دارا رژیم دخوازه در باسی سرکانی ببه دخوازه برای خود بده کدره چه خاصی نزیکی باجر سرکانی بونه مثلا تشاوي افشرايا يعني او
ام بيجن شرباني جو بسر تركيا و او عريشه دان صالحيه دان سودا مناجير دان او بهتر يعني تخوازن كنترولا خو مستر بكن بهتر بيش كفن بهتر مساحه ابدا دس خوخن جبو غابا سر طاوله سر يعني وقت ما صعب بهبديتني جبو كرتوان بلند ب لي اف شرهاني جبو يعني بيش كتناوان راوستيني الجور يعني شو بعدنا ما جدو حياة ايرو يعني او يعني ريجيمي او باش فقراندنا يعني حتى جيهاندنا 3 كيلومتر نزيكي سينوري تركيا آدن يعني ايرو ده مشك تركيا نتاتن بس ايرو رو يعني مشك تركيا عرضها تركيا تعبت نجهندري سوريا حتى انها شر بردوامه دارا حتى انها شر بردوامه واز تكزكم بري ده دقاجي تليفون جبرهات قوفا مشكك السر مالك كرد كتل ابو راسين اجا اوجي دركتن يعني جمالي خو دركتن برو قنداده چونه بله باشه قصد كدر خو فاكشانديه يعني قصدي خوش سينوريك مناطق اي سينوري بقشتي كشاندي يعني ايرو يعني حتى مناطق عمودي جي يعني وقت بيجي عمودي تشر لي نبوي يعني هن بهن روشة لشكري وحاجزي عسكري او جي تيدا لي كيم بونه يعني يعني بيش سينوري بجار كرت خازي خوفكشينه شخوا باجاري اي دربيسيه جو شر لي نبوي يعني ام جور شو باندنا ما يعني ام بيجن تسليحاوي ام بيجن موقع لشكري يعني اف ترسانه شوالي قوتاتين تشتكي ولو الدربيسيه نخوياي باشه شو نواندا كي جي خودقرا يعني رجيم بفرمي درباس بويه يعني انا رجيم فرمي درباس نبويا سريكان يجبر انا شر لي جيوان انا بالا ماي يعني كست لشكري اي ما بس من هرم دانه خوجه بكشانديه جرك يعني الجور اتفاقياوان جرك رجيم او شوناوان بقره ما بس من قصدي كو جهنكو خوجه بكشانديه رجيم بفرمي درباس وان هرمان بويه ما بس من نه سريكان يبو نا انا وقت التمري درباسي هندري باجارة نبونه هاي جو الكاتب الدبستانه كي موقعك خويا لشكري تشيكر بس هندري ايه باجار ده درباس نبونه يعني وقت بيجي انه ادارات عسكري ادارات لا موقعك واني عسكري هي بلكي بس مثلا ابو راسين باجارو كي وي ريجيم كتيده وعلى خوا بلند كريش خوا مصرفها زراعي لي هي مستوصف ليها اف بنايته اي حكومينه او الوان بنايته هذا شخور كنا موقعي عسكري وقرتنه وقت تاني باجاروكي اي ابو راسين اما تلتمر ودربيسيه نا اولو نبويه باشا بفكشانا قصدي وبهاطنا رجيم خلق كذا بيجن يعني خلق براستي يعني تشتاد خوازن قوب اليكاريا ريجيمي بب اليكاريا كيب انه اف شر هاني اف ايريشي هاني السروان نين سروان يعني ايريشي قوب سر تركيا ب ايريشي قوب اليكاريا تركيا قوب تشني اساقي بسري ولاتيان وسري سبيلان كد براستي يعني جالي يعني كيف خوشن قوب بلكي جبان اف شرايا بيراوستن اف اليكاريا بسر تركيا ب اف شربانانا قوفقر يعني هيفياوان اف شرايا بيرا وستاندن باشه قالك سباس انه تشيغاني ما جي حاسكي دار عبدو جي حاسكي ازي باريخو بدم قامشلو الجم انه تشيغاني ما صبري فخري صبري دمباش روشا قامشلو بقشتي وقندوارن وي ينكو هرمن ركافتن لخوا دقرا قصدي تشاوا دز بفكشانا خوا كريا دمباش باجاري قامشلو الو بله pardon با صبري
الباجار قامشلو هي روش وك تبيجي تقو هرتن جنبو يلسر عرديج آلية زاغ عن تدزقهنا قو هرتن لي وقو قهاتا ديار كرن آنها عمودي حتى دربيسيه وان دبر دي الويدري قو هرتن جيبونه هيزي قصدي خوكشان دي بويه جي قناه كاركولكن زكاه خوسرج جي او حتى بيقا بيلي نبوي باشه خلق چه دبیجن صبری یعنی به وکشانا قصده و بهاتنا رژیمه خلق در راحت بونه یان خلق خمگینن خلق چه دبیجن دخوازه وان چیه دخوازه خلقه خلق يا حري قرنش خلقير قوشر آوسه ودبر آرام به أو يا حري قرنج وخلق أو بيتر لسر سكن وسر تي قوتو بشكرن نابا ولاتي عنده قوشر لدبرين كردي لكان باج سينور به راوستاندن لچواني راوستاندن الشر و باش دیاره پرسگریک ده پیوندیا بناوبارا ما و صبری ده هی حتی کو او پرسگریک چهارسر ببه جاک ده میوگرن نوچگهان ما جقامشلو صبری فخری گلکس باس جقامشلو زی بری خوب بدم دیری که جمع نوچگهان ما احمد صوفی دم باش احمد روش لدیری که چاوایا قصده لگوندوار دیری که جدیری که دست به وکشان خواکریه یان هین وکم بیجن یعنی برپرسن رفبریه هین لجی خانه دست به وکشان خواه نکرنه بله دنباش روش لباجار دیری که آسایه تو گوهرتن برچاو لباجار دیری که نه هاتنا رودان وکو وجی بهیسی او بردف که راگاندن داخل یاکرن کو او لبهاتنا روسی ترکیه جی بی جی بیل لباجار دیری که تشتك بيرنجي نهتيا خياكرن هر تشت وقو خو بريات غهرتن دروشه ده نبوه باشه لفو تفگار رژیم تیدیتن لهرما دیرک بگشتی وقو باجار و گندواره وی تلفو تفگار رژیم سوری لدیرک و لگند دوروبر دیرک هر واحد حتى گرکه لگی و چلغه تلفو تفگار رژیم نهتيا دي تنت على رجيم التدرا نهاتنا هلدان هي او لفاتن ديارة جي بي جي نبوة نقها ديريكي روش ديريكي ولقون دي دوروبري و قهرتن تيدا نهاتنا رودان باشه وكم زانن احمد هجمارك مزن جه خلقين سينورين قندوار ديريكي دربدر ببون روشوان ها چاوايا لكدر دمينن و دگرن سرمال و ملکین خواه یان روشوان چاویل کدر دمین نها او خلقي لقند سينوري بقران لقند خواه جيانا خواه خوزایی گنداتی دیسا دبورینن او وکوما برین هاج دای خویا کرن فدرا و پنابر نبون تن لباجار دیری که یان لگند هنکی دورتر جی نور جی بی جی ببون نه او کس وگران لگند خوی سینوری دیسا جیان لوا گندا دست بکریه باشه احمد ایرو قصد بفرمی راگهاند کو اوان دست بفکشان کریه خلق چاول وره کفتنه دنرن یعنی خلق گشبین رشبین تخوازن بهاتنا رژیم یان جی بفکشان قصد خلق چه بیجن راستی هبونا هزا کی زیاده به وی رنگه هنه دروجاوا دا چه امریکی چه روسی چه رجیم و هر واحد دی انما هدی خلق زانن کو خلق چه دخوازن پنه تشتا کو از جه پشراسکری خلق دخوازن بجین ما فيش يعني دس وانا نتشي خلق پنابر نبن خلق بفيرن اللي لفهاتنا دنيرن كو افشر راوسته خلق پنابر نبن تجهر ديموغرافي تدبر دنبه خلق باريني اللي لفهاتنا دنيرن باشه احمد صوفي نوچگان ماج دیری که گلکس باش بو باشدار بوناته
لسر مجارا کشتنا ابوبکر بغدادی و وکشانا قصد از برای خوب میوان خواه شروعکاری سیاسی برز منال حسکو دم باش برز اگر تو دنگی مدکی نوچه کشتنا ابوبکر بغدادی حتی چرا ده که راسته و اگر راست به چما دویده میده رز و سلاف جبوی تو جبوی تماشاوانا و از ایرو روج وکا مزگینیه که خیره دگهین محمی ملت جهانی حمی کسته آشتی خواز حمی کسی گو به دست ترور داعش زیاد خوارن و زاروکی و بونه با قربان ایرو روش بکشتنا یعنی راگاندنا کشتنا ابراهیم عواد ابو بکر البغدادی براستی روپلک نو تازه دیروکا جیان ندیا و افجی که سیگنالک جبوی حمی کسی گروپ ترور مینا ابو مصعب و مینا ایمن الظواهری و اسامه بن لادن انو جهه کسی ترور د پارلمان د آواکرنا ولاتا د درونشتنه و گفتگویا د تونیا جهه و تموتم ای بدسته بچاوا ترور هاتنا آواکرن ای بدسته ویشه ویجی ای تونه ببن جیانه بله نسبتی پرساتا براستی ایرو روش پشتی گو دونالد ترامپ بخود کنگره خی روزنامه‌وانی دل سر آخوی و گوت گونها ام قتل شوینا دریا مختبرات ترى يعني او فحصي جرد بيجي دي ان ام تشيدكن يعني معناته مسألة صدي تقريبا تكاري بيجي صدي صد راستا جبر ام بيجن او جروبا امريكي ياغو بذي انجامي رابو شوی ترکیه بشف یعنی ام بیژن پشتی 12 شوی یکی شوی به 8 طیاره هلیکوپتر و دریا طیاره جنگیره جی که لازمان که پشتگرتی دکرن و به باکور ادلب دا یعنی صدی صد کرن گو او دوی داره دبو او کسی پیرا یعنی جوانا جی که حارس دوی شخصی و دو پیرک لگر و هناك زاروک جی که ایگو بدست خستن بساغیتی او جوی در اخلاص کرن یعنی تیتا زلال کرن گو براستی هاتیا کشتن باشه برز منال چما دوی دمیده یعنی چما دما کو باغوز هاتیا رزگار کرن وکو آگاهیان وکو هن راگهاندبون کو ابوبکر بغدادی لوی دری بو لباغوز بو چما لباغوز نهاتا کشتن چما نها دوی دمیده لادلبی هاتا کشتن دوی داره ده پرساتا براستی پرسا که گلک گرنگلی گلک زحمت جی که جبرگو دواری استخباراتی ده ام حمید زانن پر جارا کسید سیاسی و دولت بخوا واری استخباراتی ده گلک تشتهن جوار نای نزلال کرن حتی دولتی گو دجی هفدونا گلک جارا دواری استخباراتی ده هفدونا کار دکن یعنی نمونه بیچاوا طالبان هاتا آوا کرن و بیچاوا عبدالله عزام شوتا افغانستان و طوير ايوان الظواهري واسامه بن لادن شون وبدستي كي افاك بون وكي او تالي تيرور كرن نمونه ابو مصعب بالزرقاوي وتالي ابراهيم عواد كبناوي بغدادي تيتناس كرن براستي وقت ازبي برسبات ادم ازي برنج كي بيج ما قالوا بغدادي صدام حسين بقوتربو لشكري عراقي بقوتربو دماغو امريكا ودولتها قريبين وبهر بينن وصدام وقت كنا كي جوي دري درخن شما حتى فيغا في عمري بغدادي دريجبو اسكارن بيجم ليستك استخباراتيه برجونديه دولتها للسرعه ديا كسيغو بغدادي افاكرن گهان دوی قناغا ایرو گونما جوار لازم بو ایرو جی که ترور یعنی امبیجن کشتناوی دانا خویا کرن کشتناوی کسی تروری دست بقریج دست بخوی او استخباراتی کت بحث دکی همان کاره و گوهستنا بغدادی جباغوزه بو ادلبی رابون بگومان لجمع شکته ده تونه جبرگو ام حمید زانن ده ایرو روش ده ازمان سوریا و عراقی ده يعني دي الطيارة او يقول ازمانه قوميوه لسر عرضيه دبينن يعني في خنخاتين حميد تشتي كشف دكن بهزاري لش امبيجن او عسكر مرتزيق او كسي بقريج داعش كتنا دستي امريكيه دا كسنا دستي ريجيما سوري وعلمي تركات ده هي ايرانيه ابا حميه باش انفرماسيون لسر تفقراوي هبو زاني بوش كودري دچه كودري دما داوي د شرق قصد للدجي داعش بهزاري جوجرتن اواكسا بيغومان استخبارات امريكي جبر حتى في دقاس ترد اخرهم ودما دونالد ترامب بيجي ما خجور فكشانديا بس استخبارات امريكي نهات لك شاندن دورو بري كوباني دا دقلق جهادا هي استخباراتي وادوي دريدنا واوا يك بيا كسي داعش يقول سر دستي قصد دهاتا قرتن
تحقیق بوارد کرن ایفاده وادستاندن همه تش دسته واده بو لیدیسه جی سرد بیجم لیستکی استخباراتی لوتینا و داویا لیستکی کسی گو بکوی گروپ استخبارات تا دا ای داویا ویجی که وکا کنه که دبن عرضه دا بیت کشتن. باشه برز منال بکشتن ابوبکر بغدادی قالوا اوتي واتای کو هزر ورامانا تندراو لجهان ایدی نامینه. تو دربا بکشتن تنکاری ولاتا و دنیای و میجی انسان آواد که نمونه وینا ایرود افغانستان دا پشتی گوتا عبدالله عزام جی که بدست بلادن هاتا کشتن و پشتی وینا بلادن جی بدست امریکی هاتا کشتن لگلو چاره سرید افغانستان تبو؟ نه. گلوت صومال دا چاره سری بو نه. گلوت کشتنا صدام حسین چاره سری بو نه. دوی مروف ولاتا لسر برجواندی انسان آواد که نل برجواندی اکونومی بترولی وکه گو ایرود کنگره خوی روزنامه‌نویسی دا دونالد ترامپ جدیلا گو بحث انسانیت که و اخلاق و مبادئ و کرامت انسانیت که دوزا بترولت که دبیجه ما تریلیون العراقی روی صرف کریه دویم تریلیون پری خواه گرین یعنی معناتو دبرجواندی دولی دا انسان هری ارزانا و تقیمت انسان جیانی دا تونه. باشه برز منال وکم زانن لادلب هاتو بو ارمانج کرن ادلب جین ها بگشتی بندست ترکیه و گروپین چکدار دیا یعنی ترکیه خالنوی چافزیری لوی داره هنه اگر هیا کو ترکیه را دستی امریکا کربه والهمبر چه؟ دفعه داره دا براستیجی که یعنی وقتی گو ام خوزن اف چند سال گو ادلب یعنی جعالی ترکی و گروپی لسر ترکی چه نصرابی چه اویدی باش یعنی بوا کساتی تا پاراستن. باشه حتی وقتی ساعتی چوا نزانی بود. چما ادلب دا هات بو پاراستن وقتی و آنی زمان چما پشتی گو بداوی روس و ترکاج آلی کی و امریکیا و ترکاج آلی کی و لفدو کرن سر برجواندیا و جگلو دوی داره دا هنکی عرف دبی حسن النية جفدورة نقيا كرن بالتسليم كرافات كسي تندرو تيرور دوی داره دا اسكارن بيجم بلكي حتى بحدك يجي كي بلكي نظام يعني كاغلو دسته تركي خاص اد مساله تهابي تنبه ليل غور باوريه مو جروبا غوبيرا بكشتنا ابو بكر برز منال دونالد ترامپ اماجه پیکر کو دست کردان لسوریه تهنه دست ترکیه استخبارات ترکیه عراق قالك بحثا استخباراتان كر بيجومان اويد كونغري خوينا جو اسباسيا روسيا دكم جبر بردنا حتى جوت اسباسيا سوري جي كي دكم دبم جبير نكن جو اسباسيا تركي جي دكن جو اسباسيا كرداجي دكن يعني دويدر دا اخافتنا دولان تراب دوار استخباراتي دا حمو بهدو بغريدان جالي كيفا وجالي كيفا جي كي جوت جو امنكارن حمو تشتي زلال بكن جبر افصل مثلا استخباراتيه جنرالي واي جو بيرا بونا جروبا جو بيرا بويا او تنه كاري في برسوي بده لد باوريم دا حتى جو طياري انا دماغ جي تركي دركتن وبري خدانا باكوري ادلبي اسكار بيجم بلكي هيا تركاجي تنبو غدوي دريدا كشتن انجام كرن يعني جوي اوبراسيوني ام بيجن ابراهيم عواد يعني كي ابو بكر البغدادي بي ادبيجم استخباراتي امريكي باوريه وابكاسي تنبو شي خاجي علم دانا روسا قلباء طياري بدركبن جبوي من هاج مساله هبن جبوي نابنا وادا شاشتي وناكوكي تشنبن امريكا بخا او بروجه برسل باشا برز لسر مجارب قصد وفاكشانا هزين خوا ايرو وكم زانن كو داخليا قصد بفرمي راغاندن كو وان دس بفاكشان كريا او فاكشان قالو لشونا واندا كيجان هز دي جي خو بگرن و دبرجوانديا كردان دا بو قالو وقتی به برجواندی کردها دبو راوستنا شرط تنید برجواندی کردها دبو یا وکینا حتی وکوی ساعتی ام تموتم دعین دوی چارچویا خودت فتلن یک قازانجی کردها تیده تونه بوجغینی کچو خورته گوهات نشهید کرن لی وقتی ام برسوی بشیوه کی دیلی میزنن جبرگو قصد یعنی جی که پکه که و پیده و چاوگهان قصد و مسد يعني اوات تموتم افتش دقوتن انه ام تداوي ده بروجا باراستنا يكيتيا سوريا وعرضا سوريا ودخوازا وخونا سريوا او بدنا جروبك جروبي وكا او دبيجن نتوي سوري ومظلوم كوباني بزلالي هشكرا قد ما ريجيم لما ميزيني برنگه کی فرمی ام قبول دکن و پارشک جه اشقاق دوزا باراستنا سينوري سوريا وسوريا جا ديرتا حمكو حتى كوباني وعفريني وادلب ودرعا وحلب وحموجي كي عرضي سوريا ايرو روش قازانجا كردادا يك تشترنيا يك تشتي قوهيا
ام کارن بزلالی بیژن هکر سیاست مدار و مالا کردی بیت آباد کرن ایرو دنیا حمی لسر کردات سکنه جه حمی وقتی بهتر دنیا بحثا کردات که دماغو سیاست مدار و یک ریزی و هلوستا مالا کردی هبه دماغو قندیل جناب مدر کبه و جناب سروک او وکا گوتی دامن پشگرتیا ملت کرد ربه ایرو کرد جعالیه خسارتا جغرافی و شروانا لسر عرضه ما پر شهیدان ما پر عرض ولدا کر عفرین و کوبان و گریس پی سری کانی برچاوا لدوار اعلامی و میدیا دا دنیا حموی و لسر کردات سکنه از هیوی دکم گم کار بن بنا قازانج بکن و بخن برجوندیه گلی کردا باشه لشونا واندا برز پرسامن ابو لشونا واندا کیجان هز ده جه خو بگرن روسیا ترکیه رژیم کیجان هز ده جه خو لشونا قصد دا ین کو جهرم وکشانه ده جه خو بگرن دبيرو باوريه مدى جنها وتصالي بيدا عفرين وجريستي وامبيجن سريك تهنيه بهذا هذا قريدا ترك زوبزو ترك زوبزو جويدر خونه كشينن دبينه لسر بيمانه تزيد لقباوا وروساده بيج خاصي لبدو كرنا وترك حمي هولي خو بده قد بيچاود عفرين دا ايرو دخوازي وي تغييره ميجي انسان عربيت بقل بين تركيا يعني ولا انسان ما بقل بين شخرا جبوي بيشتي 10 سال دي بيج دمات هري بيجي خوازم عفريت فقري جغرافيتها خو تركيا بيجن امكان وكل يواس كندرونا وكيليك يا دويد استفتاء تشيبكن وملتي ويدري احتمال هي بيجن خوازم تركيا ربنا بيربن اما دفري دي تركيا لغور اتفاق روسا وروس شكرو زلال دبيجن دفي باراستنا عرض سوري حميد دست ريجيما شامي دبي حمي يك سينور ويك حدود به وحتى داخوازا گوش امريكيات كي انو ريل بيشا لشكر ريجيم نگرن دماغو بك حمي دفري سينوري دا ودفري سينوري دا شخو بروبليما امريكيات تنيا بروبليما امريكا دفري بترول لو دفري بترول اي باراستي بنو اي كاسك نكاري نيزيكي بجوديا رولا كردان رولا دوزا كردي دوي هرمي دوي چبا برز منان دوزا كردي زيتان ديسا زيفاقان من نفسها قلتنا خو دوزا كردي او يك تشتني هيا دماغو بيدي بهشتراو بزلالي وازفينا قد جي باورناكم برا كسك نبيجي مظلوم كوباني قوتيا برا سياسة مدار وريخسني كرديان جي كي ورن بشتا قصدي او ندبي ورمي كريزيا مالا كردا واكن او ندبي جن ورمي بيمانا كرديش ياركن او ندبي ورمي لفاتنا دهوك وهوليري وامبيجن دهوك وهوليري بسرخن او بيورن الدورة ما ببنكو جمالا الشبكة بخن ابنا نشرطو شروطي اواكرنا مالا كردينا شرطو شروطي مالا كردي ريخسني سياسي كردي حمي بيجن ام كردي كردستانا سورينا داخوازي ما سوريا دنا تشب مخالفتي تشب ريجيمي ربي ودفيدر دماغ وز بجناب سروك جبرغو طرفك دولي اعترافها قواتك خوي دولي هيا دبلوماسية انسانك خياية مداخله نابا مناكي مداخله قبكي جبوي يكريزيه وجبوي هلوستي وجبوي ملتي كرد كرسانا سوريا دبي انجام دركبي بكي قازانجكي دباوريه مدا افدوس اف ماف جبهه كيتي خوستن گوخش دوري درخي جبهه ديتي خوستن اعلان بكي وكا بارتي كردستان سوريا ج مظلوم عبد ديتي خوستن گوباني تفدرا سياسي كردي بكي بي ام دعوا يكريزيه لغور بيمانا حكر او بيمان امبيجن دم سر درباس بيان بيمان نوبها دور دين بس او بيمان بروجرام كردي وكردستاني بي نورنج من الشبكه بخن وتبقى انسانك فاشلي ولا صار عرضي فشل اني ويك بيروزي وقافجي كيف صار نقص نجغيني ويرار كرو قتل عام وكشتنا انساني كرد برز منال حسكو شرفكاري سياسي قالك سباس بو بشتار بوناته جنه هیوا دهان و سال 2019 و تا روژا وکیرو در انجام اپراسیون ترکیه لسر روژاوای کردستان 11640 کردین روژاوای کردستان پنابری هرما کردستان بونه او هجمار برف بلند بونه و دچه جنه هیوادهان و سال 2019 و تا روژا ایرو د انجام اپراسیون ترکیه لسر روژاوای کردستان 11640 کردین روژاوای کردستان پنابری هرما کردستان بونه و او هجمار برب بلند بونه و دچه کامپا بردرش یک او پنابر لیتیم بجه گرن تا ورگرتنا بلگنامه دسپیکی ین نشتجیبونه الهرما کردستان نها هاتیه داگرتن و ایدینه ماجه پنابران تیده دمینه و جبرویه که جدوه و دست به وکوستنا پنابر نو هاتنه جبو کامپا گویلان که بشکی نولی هاتیه وکرن و بریاره 13588 مالباتی بکه. اما دکاری جبو بجه کرنا پنابران هر وها لکامپا گرماوا لگندوار پارزگاه دهو که جی تکرن.
کو اگر کامپا گویلانê hatî dagirtin wê penaberên nû bên veguhestin ji bo kampa germawa. Desthilatdariya Herêma Kurdistanê tekez kir ku wê sînorê herêmê yê nefermî vekirî be li pêş penaberên Sûriyê an ku Rojavayê Kurdistanê yên ku li aramiyê digerin. Niha 10,609 penaber li kampa berdereş dimînin û 108 penaber li kampa domîs dimînin. 413 penaberan kampa berdereş bi cî hiştin ew jî piştî wergirtina erêkirinê ji aliyê Rêveberiya Esayîşa Herêma Kurdistanê û tomarkirina navê wan ji aliyê Komîsyona Netewêniyê Girtî ya karûbarê penaberan ew jî ji bo tedbîrên danheva malbatî yan jî destnîşankirina kesên lawaz. 187 malbatan li kampa berdereş ji berpirsyarê wan jinin. Rêjeya jinan li wê kampê dighê 52 ji sedî û ya mêran 48 ji sedî. Rêjeya 1 ji sedî ji penaberên ku li kampa berdereş dimînin xwedan pêwîstiyên taybet in û 16 ji sedî ji jinan ducanên yan jî dayîkên xwedan zarokên şîr mijin. 49 ji sedî ji wan penaberan ji bajarê Qamişlo ne û 3 ji sedî ji Serêkaniyê ne û 7 ji sedî ji bajarê Kobanê ne û 3 ji sedî ji Dêrikê ne. Li gor raportên ku hatine amadekirin ku ew penaberê gihiştine ji bo derbaskirina her kesekî ji aliyê qaçaxçiyên rê di navbera $140 ta $300 dane û hin penaberan ragihand ku wan ji $400 ta $500 dane qaçaxçiyan. Erdoğan hatta ara şaruk aviştin cemaat cihani makat rabuan jiti. من $10,250 ضايع عن بيج نفر سري شخص شار ورقه ومهرب ناسي يعني لا غريب ومنتي اف كردي مانو بخير سروك مانو اوي بس سوري بهاتانا بشتي بله تماشاوان اجاب وی آوهی هم گشتن داویا بولتن اخوا دوباره سرنوچه امه به بیراوه بینن. رخستنین پارتیا دموکراتا کردستان سوریه پدکسی ده کمکرن و شاندن علیکاریان جبو پانبر نو گشتن حریم کردستان ده بردوامن. قصد بفرمی راگهاند که هزین خواه لسر سینور لگور رکفتن صوت چی فکشاندن. لگندوار سریکانی شهر پفچون نوبر ترکیه و رژیم ده درکد و جنک لتلتمه به موشکان شهید بود. سروک داعش ابوبکر بغدادی لادلب هاتا کشتن و به فرمی هاتا راگهاندن. هر شاد و بختوار بن.